sound inserts hierarchy of importance paming ye again kyo zaina fx masan effects aiza langmile effects masana fx aiza kolo zaina na compressor equalizer masana reverb delay gumza chamba iporam zurang dele rakyang namna sound system lu bloga complete professional setup lura ningle zaina na iporam na aiza ani lura nangle iporam za le ko me je le ja ni si me je siranga nangle je ja nang to ne ta anuina po effects ma te brim ba na mi kwan dion te ranga mi kwan king irang zena ni por ma te dele za anuina po effects ma te biga professionally trained te ra kan nang sule banggu samanga delay anui te bloga delay timing dom tak te ja ni set te ra me bugu feedback daizer ni pe ra me bugu time millisecond daizer ni ka ra me ma kanang ba chuile lamile jegna apo effects ma te biga trend de lokona te jana integrate se durang to ne le zanuina po effects ma lui ranga ning design na rakyang nam di kangna budget le pa kaluza ani gu source cat gu sound system aiza professional te ba setup cat banu wile se jarang ida wanga ta video ramegena apo effects ma do ma tak te ja ta te me se ba ani pasin print te ja ki da da ai na apo video aiza piga bibjina to le se ba